ngigi MLA na po Jaintia Barot nilai kenduk lang nakabanta kajing jong ka district ra dako may kasur Barot nyungut nila rai badon ke issue ka ba ngiyo I hagi kabor ba kadon kajing temu ban ai ban penjat ya ka Jaintia distribution circle Shahi company tengi nak lihat oleh Jaintia ngi persya ladadon ku menjadi temu yang sarkar bahkan le ya kane ngimdan ngi kuat ba ka MECL ba kan streamline ya kir kompenjat jongka Henry amban IKT Shaki we pat laki de ki government of India organization lane ki private party kata kadai number 1 kabaan ni naki MLA jong Jaintia Barot nyungut nilarai ba bang yoi badon kacing khot expression of interest nakabanta ban IKT ban penjai ya ka maintenance ka hidden project nakabanta operation and maintenance Shaki we pat ki company tengi nakaliang ki MLA jong Jaintia ngi penpau ya kacing persya halor kane kata kadai ke banongkong kabaan kabang ya kren kalong nak bentak kecil jongka distrik Barok away ke nyedai bat uno klam covid kat kendai ngi penpau ni ai kuble ya ka sarkar hapo ka jilam konrad ke sama ba kalaile kat bala ban tem ya kan ka klam rekum ba pitip ba ka Jaintia region Barok away kadai ka way ni district ki Basakta tengi na kaliam ka ki MLA ngi dawa na ka sarkar ba kide banbu sya ka way ka RT-PCR senta hapo Jaintia Hills knang makan pensuk ya ki brew banyo ya ki report hakapor kabakam kloy sakawe nilayo I hari ini tunggu jong sarkar hari ini kisi baladet banbu ya ki corona care center hatura haslom bat hajiwa hendrai ngamtip ka ba de nak bam de ba hai ko kpo ki pa ba kinbo tanga shlom bat ha tura tengi nak liang Jaintia ngikwa ba kandan hapo Jaintia ru sakawe ba ki manpower hagi health facilities hapo Jaintia de ban pembiak bat ka ban kampung kloy ban pen dep yak oxygen plant hapo kliriat ban ngikwaro ba ki haki ki cylinder oxygen ki deban don haki PHC bat CHC hapo ka district basakawe o MLA na po mo kayaw nakoy po siya ko po o wanra ya kajidan kam banbu yak outpost hapo boroto kaneru ganshim kinegi issue baro ngila ngi layat ho bat ngin ai how chief minister nakabanta kinegi jing jom ka district